Bawe ikaze nizere ko aho muherereye hose mumeze neza nk'ibisanzwe ni Maniga P nubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi mu nyemere tubashe kuba twagera muri leta iharanira demokaratike ya Kongo, tubashe kuba twareba iyi mpanuka y'ubwato yabashe kubera muri Kivu ya ruguru cyangwa se Kivu ya ruguru no ku ruhande rwa Kongo rwa demokaratike ya Kongo. Muri aka kanya mu nyemerere nanone tubashe kuba twanonosora cyangwa se tubashe kuba twareba ibyinshi nyuma y'iyi mpanuka. Ni ibintu bitunguranye cyane kubona ubwato bwari butwaye abantu basaga 100 bwarohama mu kiyaga cya Kivu, bose hafi umubare munini w'abantu benshi bagapfa. Gusa nubwo ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'abantu bakora iperereza ku ruhande rw'ingabo za FARDC nazo zaje gutabara, gusa nta mubare ufatika uri guhereza abantu bahitanywe n'ubu bwato ndetse n'abantu barokotse ntago byari byasobanuka neza. Muri aka kanya mu nyemere tubashe kuba twabinonosora, tubashe kuba twareba niki cyabashe kuba cyabera mu ubu bwato kugira ngo bubashe kuba bwarohama. Ese amakosa ni ayabande? Ibi nabyo ni ibintu turaje kugarukaho hamwe iki kiganiro cyacu. Ikintu rero tukubwira, imbi iyi video igushimishije ndetse imba ubashe kuba unejejwe n'iyi video, wakora subscribe ukayilikinga kugira ngo nitujya twoherezaho ibiganiro bigiye bitandukanye kwicano ujye ubasha kuba wabibona mu bambere bitakugoye. Hareka rero dukomeze turebe iyi mpanuka. Ubu bwato rero bwari butwaye abarenga 100 bwarohamye mu ntara ya Kivu. Ubu bwato bwitwa MV Merida bwari butwaye abantu barenga 100 kuri uyu wa gatatu ukwakira 2024 bwarohamiye mu iki kiyaga cya Kivu ku ruhande ruhereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu bwato bwavaga mu gace ka Minovu gaherereye muri teritwari ya Kare, intara ya Kivu y'Amajyepfo, bwerekeza mu mujyi wa Goma. Bwarohamiye mu gace ka Mukwija. Amashusho yafatiwe mu intara y'Amajyepfo ya Kivu yaje kugaragaza ubu bwato burohama bugenda burohama gake gake kugeza ubwo bwaje kurengerwa n'amazi, burohama burundu bugera ku ndiba y'inyanja. Ku rundi ruhande hagaragaye abagenzi bake babashe kuba bagerageza koga bagana cyangwa se basatira inkombe z'uruzi rwa Kivu. Gusa uyu guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo witwa Jean-Jacques Plus yaje kugaragaza ko iyi mpanuka yatewe nuko ubu bwato bwari butwaye abarenga ubushobozi bwabo, kuko bwakabaye butwara abagenzi basaga 30 gusa. Urumva rero ubu bwato bwatewe impanuka, mbese iyi mpanuka muri rusange yatewe nuko ubu bwato bwitwa Merida cyangwa MV Merida bwatwaye abantu basaga barenga 100, kandi mu busanzwe bwari bwemerewe gutwara abantu bagera kuri 30 gusa. Abantu abatwazi b'ubwato cyangwa se pilot w'ubwato yari yarengereye kabisa. Nanone uyu Plus akaba ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo yakomeje atangaza ko ubu bwato bwavaga muri Minovu bujya Igoma, bukaba bwarohamiye mu gace ka Kivu bugeze mu gace ka Mukwija muri teritwari ya Kare. Ubu bwato bwari butwaye abantu barenga 100, nyamara bufite ubushobozi bwo gutwara abagenzi batarenga 30. Uyu guverineri Plus yakomeje atangaza ko hataramejwe neza abantu bapfiriye muri iyi mpanuka n'abayirokotse. Ati ntabwo dufite imibare irambuye, ariko bivugwa ko hari abapfuye ndetse n'abarokotse. Umuryango wa Afurika y'Amajyepfo witwa SADC watangaje ko abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa RDC cyangwa se bwa RDC, Republic Democratic of Congo, batanze ubufasha mu gutabara barohamiye mu icyo kiyaga cya Kivu. Uyu guverineri Plus yaje gutangariza ko abasirikare ba polisi ishinzwe umutekano ku nkombe
z'ikiyaga ndetse n'abandi bafite aho bahuriye n'ubwikorezi bukorerwa muri iki kiyaga bafite uruhare muri iyi mpanuka. Se wakwibaza ngo ni gute abasirikare baba bacunze ku nkombe z'iki kiyaga cya Kivu ndetse n'abashinzwe ubwikorezi bubera muri iki gihugu, ubucuruzi bw'ubwikorezi nyine bubera muri iki kiyaga, ese babifitemo uruhe ruhare? Uyu rero guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo yaje gukomeza gutangaza ko hagiye kuba inama y'umutekano yihutirwa ku rwego rw'igihugu ndetse no ku ntara ya Kivu y'Amajyepfo ngo bige ndetse banonosore ku by'iyi mpanuka, ateguza ko abayigizemo uruhare bose bagomba kubihanirwa. Rero ibinyamakuru bigiye bitandukanye biri kugenda byandika kw'iyi nkuru, dore ko nubwo bari kwandika ibintu bigiye bitandukanye, ni ibintu bitandukanye kuko ibyo uri gusanga inkuru kwisanga ku Gihe ndetse uri gusanga kuri BBC ni inkuru zigiye zitandukanye. Uri gusanga abenshi bari kuvuga umubare w'abantu bapfuye ndetse n'abantu barokotse, gusa ugasanga ntabwo biri guhura neza. Bivuze yuko iyi mpanuka abayipfiriyemo ntabwo umubare wabo wari wawusobanuka neza, dore ko bagikora iperereza. Abantu barokotse, hari abarokotse ndetse hari n'abantu bapfuye, gusa muri aka kanya inkuru ntago yari yamenyekana neza ngo babashe kuba bamenya umubare nyirizina w'abantu barokotse ndetse n'abantu bapfuye. BBC yo ikintu iri kubivugaho nayo uko yaje gutangaza ko abantu babashe kuba bapfira muri iyi mpanuka ni abantu basaga 75, abarokotse ari 28. Urumva ko iyi nkuru iteye amayobera, ni ibintu bidasobanutse. Gusa muri aka kangewe icyo nababwira, amakuru ya nyayo, nta mubare ufatika wari wamenyekana ko abantu bapfiriye mu iyi mpanuka. Bavuga ko abarokotse iyi mpanuka ari abantu basaga 58, nk'uko byavuzwe na komiseri wa polisi witwa Ikuka Lipo, akaba yungirije uyu guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru. Ibi rero mu gihe bamaze gupfa ari abasaga 28. Ibi rero urumva ko uko navuga nta makuru afatika hari, kuko ntabwo bari bamenya neza abantu bapfiriye muri iyo mpanuka. Gusa muri aka kanya icyo nababwira, update nitumenya amakuru yeruye tukamaze kuba twamenya icyabashe kuba abantu babashe kuba bapfira muri impanuka, turaza tubibageza abantu nyirizina. Gusa muri aka kanya ikintu twakubwira, iyi mpanuka icyayiteye n'ubwato bwatwaye umubare munini urenze ubushobozi bw'abantu ubu bwato bwari bukwiye gutwara. Nizere ko mwari mumeze neza, uko mwakurikiye iki kiganiro. Mukore subscribe kuri Maniga Pen, ubundi tujye tubana muri iki kiganiro umunsi ku munsi, ngiye mbagezaho ibiganiro ndetse inkuru ziri kugenda zitrendinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Muri aka kanya munyemerere rero ambasezereho, gusa nizere ko iyi video yabashimishije, mukanda like ndetse mutwandikira ubutumwa bugufi muri comment, harafunguye, ubundi tuzongere tubane mu kindi kiganiro. Ciao ciao.